My top 5 greatest Springboks of each decade, covering the 1990s. Number 1 made his Springbok debut on the 6th of November 1993. Can you guess the team he debuted against? Van Rigten, herstel die fout baie mooi en Karel Du Plessis. Het vir Koelie Smit aan sy binnekant. En Smit die hardloop en hy moet opkry. En weer die agterlyn aan die loop. Dit is Ruben Creer en hy gaan dwars deur hardloop. Kan Suid-Afrika weer kry, Johan Roux. Nou is dit Joel Stransky, Brendan Venter. Die lyn word reguit gemaak. Mark Andrews sy hart te vry toe lyn. Laat hy Joubert het hom. Om momentum te gee aan hierdie beweging van der Westhuizen en Osdurant. Osdurant, dis die krag van Osdurant en Osdurant gaan hy hom neersit. Hy het hom. Dit moet 'n 3 wees. And his service today has been sharp and crisp. Peter Hendricks going through strongly. And it was Marshall who couldn't hold on now. Joost van der Westhuizen. It was a matter of time before Joost van der Westhuizen scored. Drop your list in the comments and follow for more. Thanks for watching.